Yesu atusaidie sana. Unajua, hakika tunaishi nyakati za mwisho. Tunaishi nyakati za mwisho. Kuna vitu ambavyo yenye tunaanza ona yenye lisemewaka zamani na yenye watu wa mitume wanabii walitabiri, mitume waliisema, na hata Yesu yeye mwenyewe pia akaisema. Akasema kwamba moyo tuwe tayari, kwa maana nyakati za mwisho. Na Yesu aliiua hii, na Yesu anayua kama ingalau shida inaweza fikia dunia, matatizo inaweza fikia dunia, lakini anayua kama kuko wenye haki, kuko waaminifu, kutakuwa wale ambao watashinda dunia, watashinda shida za dunia. Ona atusaidie sana. Unajua, kunafikia wakati yenye mafundisho zinaanza enda na badilika. Kunakuwa mafundisho za kulamsha tamaa za dunia, tamaa za kuipenda dunia. Ingalau Yesu aliambia wa mitume, nendeni ulimwenguni mkafundishe watu mtubu, watu watubu na kuambia kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na alafu tunakuwa na mafundisho ya kila mtu anajua ya kwamba mimi naingia mkanisa juu ya hitaji fulani. Kitu ya kwanza inampoteza mwanadamu na inampoteza kabisa ni mahitaji. Unapokuwa na hitaji za mingi au unapokuwa na mahitaji, unakuja kanisani juu Mungu akutatulie hitaji. Naambia Bwana, niko mpangai siku nyingi, Bwana mimi nateseka hivi, lakini pamoja na hii mahitaji hii inakuwa imetupoteza sana. Au kuko mwingine mwenye nilisikia niko naomba seme, Bwana kama mimi unibariki, unakuwa unazidharaulisha. Mungu ni mtakatifu na Mungu asizidharaulisha. Na nani alikwambia kama wewe Mungu akujibie hitaji maki Mungu haiko Mungu? Au nani alikwambia kama Mungu akupatie yenye uona hitaji maki haiko Mungu? Ilifikia wakati ambao yenye Yesu aliona mahitaji, watu wanapenda sana mahitaji. Fanya nani hiki. Akaambia mtu, akawasema hivi, itakufalia nini upate vya dunia alafu ukose ufalme wa mbinguni? Itakufalia nini? Itakufalia nini Mungu akujibie mahitaji alafu chobakia? Ya kwanza ambayo tunatakiwa kuitafuta ni ufalme wa mbinguni. Na hii ufalme wa mbinguni ndio Mungu amobiote. Kwa maana nasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, na haya mengine mahitaji yenu Mungu atazijibu. Zitakuja. Alafu kunatokea matatizo fulani ambao tunakosa kwanza kutafuta ufalme, tunaanza tafuta kwanza mahitaji. Na ni pale mahitaji zetu zinakawia. Jana nilisema ya kwamba kuna wakati nyingine maombi haijibu. Wakati nyingine ni mwenendo yako inajibu. Nikasema juu ya Hezekia. Nabii Isaya anamwambia Hezekia, kufa utakufa. Na Mungu ndio aliruhusu. Haikuwa sisi Mungu alituma pepo ya uongo. Mungu aliruhusu, akamwambia Isaya, kwenda ambia Hezekia kufa utakufa. Lakini neno wakati limfikia Hezekia, Biblia inasema akuomba. Akuingia si baba na kemea pepo ya mauti na kemea. Alimwambia tu Mungu, kumbuka jinsi ninavyotembea na wewe. Kumbuka jinsi mimi natembea mbele zako. Na hii lituma
ile neno ilituma Mungu anajibu kwa haraka. Biblia inasema Isaya alikuwa ayafika kwake, Mungu akamtoa akamwambia, niambie Hezekia hata kufa. Pia mwenendo wako umetusaidia, inakusaidia katika safari. Itakufalia nini uombe sana na alafu njia zako hazikamiliki? Itakufalia nini uombe sana na alafu matendo yako yako mabaya? Ni hizi maombi Mungu anasikia kama kelele. Kuna wakati yenye nilikuwa nalala zamani, nasikia imbu musikeri kusikia nini nasema haisikilikane, au hiyo nyimbo gani naimba, nikaifuata nikatikaza ni uwe ile imbu. Na ndio na nyingine maombi Mungu anaisikia vile. Unaomba maikamilike, Mungu anasikia kama mauzi. Ayue nini unasema, ayue nini unatenda, ayue inakuwa kama mauzi. Ndio maana hapo kwa tunasoma hapo kwa Timotheo, ni kitabu cha Paulo anaandika kwa Timotheo, wa Timotheo. Biblia inasema hivi, aseme wakati za mwisho kutakuwa watu ambao wenye watapenda sana mafundisho za kimashetani, mafundisho za uongo. Kama watu watasema mafundisho ya uongo, manake kulikuwa kwanza mafundisho mazuri, alafu shetani naye analeta mafundisho zake, na yote ni mafundisho. Nilisema kwamba shetani akitaka kupoteze, anakutosha kwanza ile ya Mungu, alafu yeye anakupatia shauri yake. Ndio kisa alifanya hiyo. Anamwambia seme Mungu aliwaambia kama mkikula hii mtakuwa hiki. Alikuwa na nia, alimubeba mkipenzi yenye anapenda aimilie Mungu. Na aonesha kama Mungu ni Mungu na ni neno ya Mungu. Alafu sasa aliona naelewa, alishaimilie Mungu, ameshamdharaulisha Mungu, na alafu naye akaleta yake shauri sasa. Alitosha kwanza shauri ya Mungu, alafu naye akaweka shauri yake. Maneno ya uongo. Na hii ina nguvu sana kwa wale wachanga muimani. Maneno ya bongo ina nguvu sana. Aseme siku za mwisho watu watakuwa hawapendi mafundisho ya kweli. Watapenda ile mafundisho ambayo yenye itakuwa na mafariji wao. Naambia utabarikiwa, utaolewa, utafanya hiki na hiki, utaenda huku. Lakini acha nikwambie, tafuta ufalme wa mbinguni. Tafuta ufalme wa mbinguni. Ingalau shida na matatizo, kisi mwimbaji anaimba sime dunia kuna shida. Lakini pamoja na shida, jikaze uishinde. Kuna wakati gani nilisema kwamba ni bora wewe utendee mabaya, lakini wewe usitendeane mabaya. Tu kwa sababu mshahara wenye haki iko. Na mshahara wale watendao mabaya nayo iko. Ona tusaidie sana. Amina. Malipo ya wenye haki iko. Na malipo ya wale ambao wanavunjana moyo nayo iko. Na wale watu ambao wanakatiana safari njia nayo iko. Ndio maana mtu mmoja akasema hivi, asime mwa hii dunia hakuna mtu mwenye ashakatala salary. Na siku za mwisho kutakuwa watakatala malipo yao. Kutakuwa wenye watakatala salary yao. Kwa sababu Biblia inasema kila mtu atalipwa sawa sawa na kazi ambayo anayofanya. Alafu ile siku kutakuwa watu ambao wenye hawataitika mshahara yao. Hawataitika malipo yao ile siku. Hawatalipa. Itakuwa siku za hatari sana. Itakuwa siku za hatari. Na shetani anajua hii yote. Biblia inasema kwamba shetani yeye anajua kama
siku ni mfupi sana, lakini mpumbavu yeye anayo kama siku ni ya mingi sana, anayo kama siku ziko za mingi sana, siku zinaendelea. Lakini shetani anayo kama muda ni mfupi, na ndio maana shetani hana mzaa, akihakikisha kukupoteza na kupeleka mbali sana, mbali. Usimjue, usimkumbuke hata Mungu. Usijue hata kama kutakuwa wakati ambao wenye na wote ikala pale unaanza matendo yako. Ulifanya hiki, tenda hiki, ulifanya hiki, ulienda huku na huku. Ile wakati itafikia utaonesha matendo yako. Alafu kama saa hii Mungu anakuja, Yesu anakuja kwa njia zako, kwa matendo yako ambayo unayafanya, moyo wako ipe kunioneze enda wapi? Kwa njia ambayo yenye wewe unaiua, unaweza enda wapi? Jua hakuna mwanajua siku wala hata wa malaika wenye wiko kule hawayue. Alafu sijipige kifua seme hata kama mimi naingia leo ndabadilika kesho. Leo njoo yako. Ya kesho ni ya Mungu. Kesho ni fumbo. Sema watu watakataa mafundisho ya kweli, watafuata ya uongo. Huo wakati mimi ninaona Bwana Biblia kanisa mama anaandika, wanatia mahitaji wa ndoa, $10 wa mikoshi 5000 francs kanisa, wa kutafuta nyumba $5. Ni ili kuonesha tu kwamba watu wanataka sana Mungu awatendee vitu ambao na njia zabo azielewe. Shetani nayo kama ni hapa yote tabanasia kwa hii mahitaji tabakamatia. Ndio maana Yesu alikuwa wazi akasema, mkisikia kama niko msieni. Msikaseme huku kuko nabii mwenye anafanya hiki. Bakia kumsimamo. Kwa maana pale ndio kwenye shetani anakamatia Wakristo. Bwana tusaidie sana. Amina. Ndio maana kila leo unapoingia kanisani usiingie kama kawaida. Unapomtumikia Mungu usimtumikie Mungu kikawaida. Unajua kama unamtumikia Mungu kwa maana kuko siku utalipwa. Kwa maana kuko siku wewe utakuwa ndani ya dunia. Na mtu mmoja akasema wewe unakatala Yesu. Basi yako mbaya ukufu bila Yesu. Vita realite. Ndio kwa baba mama anasema mturudishe tu baba, tukutumikie maisha yetu yote. Lakini ile wakati haiko. Lakini leo ni wakati ingaliki. Kisi Mungu angaki na kuacha mpumzi. Maana yake anaangalia angaki na kuchua kwa kuko saa yenye utamwambia Bwana unisamee. Na mimi nataka nikufuate, nikutumikie wewe kwa uaminifu. Bwana tusaidie sana. Amina. Bwana tusaidie sana. Amina. Tafuteni ufalme wa mbinguni. Sio ufalme wa kwanza, sio Mungu wa kwanza. Vingine mtazidishiwa. Hapana mafundisho ya uongo. Na Mungu atuepushe na hiyo, kwa sababu manabii wa uongo wiko mingi sana. Mafundisho ziko mingi sana. Pasipo kuwezeshwa na Mungu hatutayaweza. Pasipo neema ya Mungu hatutayaweza. Lakini Mungu tunapomwambia tutie nguvu na tuwezeshe, tuangalie kama nashie tutapiga vita vilivyo vyema na tunamaliza safari vizuri. Basi Mungu atubariki. Basi tafunga tu macho yako, tumwambie Mungu, tuambie Bwana tusamehe na turehemu, na alafu tumwambie Bwana tupatie neema ya kumaliza vizuri, na alafu natengeneza mwenendo wako. Karibu kwa maombi. Ambia Bwana kusamehe. Bwana Yesu,